Swastiastu Namo Siwa Budaya. Atur pangaksaman titiang dina kepengelantur semah drama gong bintang Bali Timur. Mantuk rinduane para pamirsa sinamian. Dedawi ngaksamayang sekananing maka kirangipun duaning jantan dunaluwi munyok lungsor dijang ngatur cerita puniki. Pamirsa sinamian mungguing carita sane pacang katur boyo wenten sios mapi tegas Prabu Nala. Prabu Nala. Asapunapi daging caritanipun ledang arse idedane sarang sami atung didiang nyak siang mane pos-pos mogori wastu sangkaning asung kartawarnugrani da sangyang pramuwisesa sidono didiang ngeledangin pengarsan idedane sarang sami siosan ring punika ageng pengabdian didiang ngelungsur pewarah-warah pitekat mantuk ring dodane sang marga peratnyan mustikanipun sajroning dramagong lamakane uwen tenangan didiang sasuluh ngelanturang pemargi kapung Purwekas idodane sarang sami kadi punika purwakane ngatur didiang dumadak-dumadik sangkaning panghyang ning ida sang yang widiwasa kali beterep dari sinamian Citiang saking sekedramagong bintang Bali Timur pekali dedane sarang sami ngemangguhin kerahajengan dirgahayu dirgayusa Om Santi 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 Om moto-motone te klep atur bibine tadi suka kapi kawin ban gelah mau yang batin bibine suk semanglah bibi nang tegarang main aing lari sama ucana ran tuago nete pamekas apa mekawen nang gelah dawen anak kebuko bibi apang si detangkel dini di ajeng gelah rehne jani dadi ada syarat wirasan gelah beli bagang gelah ngajak ukodang bibine bibi Raden Wangun istri ya ningka bilih kangkat atur titiang duru sang paluh Jogor Dewa mapi jabaos mangga titiang tata sauni Raden Wangun nah parunuk ne tuah sing jadelen bibi mungkin kaledangan gelah dini di jagat Widarbo mirip di bibi sebenawa kengken kegemah ripangan loh cinawi kita kap bikain ban gelah kurang gelah bibi
Napi demawinan asa punika. Yaning kemana handok titiang tamon. Dia setuju ibon paluh cokor dewa meraga istri. Dadas pawikan pisan nidang amal jangan ini kira kedua agung. Sajo tu bibi. Tadi pernah pesan buka atre bibin. Ya dia suni ibu gelah. Meraga istri. Tadi wikan pesan ide bakal ngamal jagat. Wikan pesannya ide bakal mapicet dengan di petak jano. Iki tu masih petak jano. Dua pesan ngadrang pangubakti yang ibu abang gelah. Ini ada pembekas. Bibi mirip Subhanawang. Hidup napi punika ratu agung. Ibu gelah. Dadi sekat bakal nongsokang apang sidin yang gelah bakal ngalap rapi. Doma kawin ang sang saya masih kawin gelah. Regelah nu merago alip. Dari konen rasa bakal memandang kayahin soma. Doma kawin ang sing sidin yang gelah ngiringan kayun ibu abang gelah. Yang ngeri depangan makin dadas purun di tiang mampu ngatur ngangan palungu cokor dewa ratu agung. Napi mawinan asa punika. Risandungan wanta angan palungu cokor dewa kemauan sane ke angin putro. Lenten-lenten malih. Yang riwa kasben berade linai da ibon palungu cokor dewa. Lenten-lenten malih sane sanangan dos tinggi ibon palungu cokor dewa ratu agung. Patut iringan ratu agung. Subuh je benar buka atre bibin. Kudiang gelah mana bibi. Repare ada kayun gelah. Napa bakal jani jalan ngeling-ngeling kemak kudiana. Apang sida nyen purna dokitan gelah. Jalan dua bibi. Ayah ning asa punika lurus sama marga ratu agung. Lugara titiang ratu agung sampun api. Tunggu dari paman ada mai kudiana. Mirip ada pas ibu agung lah paman. Ratu agung. Kadi bawa sida biang palunggo cukuri dewa. Yan pang kuda-kuda sampun mawacana ring cukuri dewa rawo mangkin durung wenten. Pemutus arse pasang pacang iring. Kayun nak kelingsir men sapun api mangkin. Titiang male utus sida mangden. Ngaturin cukuri dewa tangkil ring ide anak kelingsir. Paman. Saja buka punyin paman. Idunya ibu agung gelah ngutus anak ibu gelah. Abang sida tangkil kunerahin ane jani. Dari ajarnya masih kawin gelah tangkil. Paman mirip Subhanawa. Uli pidan coba gelah mas sangkir ring ibu agung gelah. Sing ngirengan kayun idona. Rumah kawinan gelah sing berapani yang bakal tangkil. Ratu agung. Malih aku dang warsa pacang cangcang cokori dewa. Pekayun anak lingsir. Kemana handuk titiang? Yukti kadi baos malih punika sane pacang ke baosang sane mangkin wanten mangden sida becik sami arsan cukuri dewa kayun nak lingsir becikan tangkil ring ide biang cukuri dewa. Panik lah tangkil paman. Titiang nyenan matur ring ajang ide sapun api kayun cukuri dewa. Jalan apa paman? Inge. Jalan bibi ratu agung. Mami tanggul kerumater sisip di tiang ratu ibu aku. Dadas ibu malah ngesengin sekian di tiang. Mana nih sida tangki lirik kering aja. Dia nih kabile kangkat atur di tiang. Patut durus yang mabasa ibu aku. Nah kene yang cening ayu dewa. Ada pesan itu orang meme tekan cening. Suwirene cening subuh mau sangke dogen atur di dewa tekan meme. Bin mani, bin puan. Intelon jeng pragat gitu dong kan. Megudang para ratu kaden sebuah ngelamar anak kebuka idewo. Dadi sing misi dadi mengenah cening. Tuh kone takonang mimi jani. Kengken lakari dewo jani. Ngirengang balas meme apa dusing. Meme sebuah ngancan tuh bo. Nyen lakar nyela dia ini dini. Pet ben mani meme matinya. Idewo dusing sebuahnya ngalih rapi. Meme luwa na kene nyidang nakar maklong isi gumi dona ke kena hangal. Ibu agung. Kiman pinunas di tiang mantok ring ibu. Samponang ibu salit atur ring atur di tiang niki ibu agung. Man kengken jani. Ibu sampun pawikan. Reh di tiang puniki kanten merago alit. Dadas dereng wenten manah di tiang. Jagi ngeruruh daging gera asramane punika.
Nika makawen nang titiang sekatuk tuna kering wecanan ibune. Semaleha, yen yang makin titiang presiden agingin pengasan ibune. Yen diamuni kini ketamatan titiang riwakasan titiang presiden jangkap alaki rabi reng penegaran anak tiose. Sapun nabi pengopetan ke iriko. Talar ibu sanek kini ibu aku. Nika sane ajari yang titiang talar ibu aku. Dong ngoto pesan ya kena dewa ne. Ini ibu. Paman anom. Nang jadi paman matur tekan cening damayanti putran gelah. Tadi bawas gelah sing resep pang tadi jadi paman sagatnya. Nya yang indah pamunyin pamane. Matur sisip di tiang Ratu Agung. Kadi pawacana ni da anak lingsir. Yang di tiang ngemanahin. Kadi punika akueh peratune sampun nunas palungut kira orang ida anak lingsir sami tanarse wenten mantuk ring kayu. Menawi apan durung petelasan rauh. Sida durung aksin palungut dewa peratune sami makin yen wantah. Kelingihan atur di tiang becikang ada kang pesewa marah. Iriko di tiang nelasang pacang peratune aturin di tiang nedunen karyan cukuri dewa iriko rarisang aksi. Semalih eling titiang ring keris kawitan pajenengan duwe ring puri tetinggalan ide raja dua do anak lingsir punika anggen bantang ka pertama wo sapunika malih wenten galah cudo pacang milihin sapesira sane mantu ring kayun dados atur titiang kalih palet daging sewa marane menawi sesampun sapunika dumadak nyen medaging atur titiang manut ring arse kayun padungo cukuri dewa. Nah yang kita buka atur ne paman anom ceninge kengken di dewa. Nyisene napa tu bising? Ini ibu aku. Yeneng yukti wantah majalarang pacewa bareng. Ibu jage ngurorang titiang penjatuh karma. Duh kapan titiang purun? Titiang gumati wantah nyiringan. Kimon talar wenten penglungsur titiang ibu aku. Man kengken apa tu nasi ni? Sekadi atur ibun paman anom. Ya dia sedih sapa sirang sane ngamole yang pasembarane punika. Yeneng nenten wenten reng mana titiang. Dadas titiang nenten presiden agingin ibu aku. Nak cening na di mula milen to kengken ame men sing ye cening lah kena dadi. Sing dewa giring paman saking mula mandau atur paman teken hi cening jak megeras ya nya jani. Nah makin pengayang penyeruan duwe tunas titiang jagi aja titiang nyarengin ngemargiang sewa lo patra undangan cukuri dewa mangden ngeraukin sewa mara duwe ini. Yan kita paman mah jalan malu tau ratu ni. Landing kupuri malu dab-daba. Ngiring ibu. Ring, ye nak ngiring mesti Nang pandang jalan. latang Ayo bang yang nyarang kemarkan mesti pakai. Nah lautang ke jalan. ngiring ibu. Sabang nyi bo bingar maro arso do dua gong kal kayun rarakang itu suami ken biang itu nyi subo makenyam apa cagar nyi sangat ya Do keni atau Gusti? bener tuwo nerapin maluan sebang nyi kan meseh kena ban bener Kan didiang gede-gede. Male bidan jadi pas wayang bara punika praratune sami raung mriki sina sampun melengan parakan. Sina ada parakan. Kok dianggap boleh milen nek kengken kenal diange. iya nih dari dua gong istri dua gong ini milu mesewo maro kar pilihin itu nyai parakan ini ngiring kalau cagar angi itu nang bakang ibah nyi malu Sampun ape Gusti? manien kene potongan nyi dong keto idap nih ne kengken nak muani meladang nyi karangon nyi gegelan banyak adong dikenah gelak-gelak Gusti, iyan potongan didiange jenek punten. ne cenek kada lepang sedang dah man Iya nek jenek raradiang banak yang ben bidan kengken. oh kena nyi pang lampias sentanan nyi Kenal diang bang ne sada lantangan ben kebiasaan. Dekakin, Bo. Kohan ben gede. dong ne landang-landang barang pisago meladang nyi sakit Kan ini pas landang, dan mesti yang panik ini pas landang. nah to nyi kan ngelah ne jam jalan ni
Kau jangan dia jalan gitu. Boleh berpikir dong. Dah je kau mas. Kau tahu aja nyaman aja di tu. Aduh, danet orang cacai. Mana unuk apa Unuk ke dini di ayo dia. Amat keng-keng. Amat yang rame ni kaya. Ayam apa? Kaya kedua ibu ngomong. Rame kayang apa ni? Kayang kayo di Meraja. Oh, Kewibawaan ayo dia ni jaseng ada masalah. saja. Jangan mundo itu aku ngano. Ini unuk ini, bu. Kayo rame. Ha? Jangan benar-benar orang cai. Terus cing orang benar-benar. Yang bo cai benar, orang jaseng benar. Kuku cam menyanyi. Yang cipleh, orang capleh kuku cam. Oh iya. Mau ajak ngomong. Belit. Ben manipuat kau cing gitu. Kita kengkek. Kita kengket. Gotong royong. Nanti banyak cai seten kamu. Nah campur nama. Bagian pembangunan jani, zaman pembangunan, gotong royong, cang nak maluan awang. Dua kan senci badan kencang, cang senja dua kalau kena bencang. Cai super membangun. Cang saya cang membangun. Cang gotong royong. Awak Membangun undiaki. sama kan cang super membangun. Petang cang pula semang cang membangun. Artinya jiwa. Bangun kita tahu. Aduh. Yang membangun. Kuliah sing ada. Nak cara rumah. Sing mau dasar apa itu. Jadi membangun. Kayak dasar. Kayak apa je luar. Iko-iko. Ya betul membangun. Ada yang membangun. Jangan ada cipang dulu sekenal. Ben manipuat. Dini di ayo dia. Nu duit cikine. Tekat ke Banjar Binu ke pengarahnya. Bang pecah ke di Banjar. Mune malas ye. Melek jangan ngomong kayak itu kayak tuang ayo. Sudah nyatap pengoto penyajak. Iya ya laku dadap. Yuk peleng syarat nutur orang timbal menjatinya apa ya sing nawang. Lo mau foto ang bawa. Yo ya laku. Nih kadung pedih ya sing bo. Duga lah karban. Yang dia timbal ngomong benar ban dia ngatinya. Dipelih ya di sonyago dong. Pendongan ne Binyapan tawak Panen tadi jengkel Amone semut masalah Angin, Dikri, kolam. Angin. Dikri, kolam. Angin. Dia.
Perlu Joko Dewa. Karena di biang mriki nanggil kari perlu Joko Dewa mengkolom. Kengken kena je. Ngebok ciu liduring nyakur bener. Umut cijet jakur bener nah. Ada di tiang kena perlu Joko Dewa. Menyenyakur lah. Perlu Joko Dewa makto rago makto dhuwure sira nyakur. Nyinying lah nih, nyinying lah. Nak uli. Kelamina kon ken jaine. Sing udiang angki-angki. Ipo nak wes yang gotong royong. Dah. Ayo ada mulai ban di Nusan. Dah. Sajan sinap. Saya wakti. Dap. Ya. Kaden caing lah dungkat dene dap. Dap. Dia kano. Marek lah ingat. Dap. Saya sana nyakor kelali duri busan. Dap. Teretan. Hei, kini nadamna. Ian monis wecan kelak kini banyak. Sing sana dengan turun subak tiken lah. Nang jolas. Saya mempengarahkan banyak kamu kejang. Mengarah seberapa? Arahin banyak kamu kejang. Ian adanya ngaku. Nyakor kelali duri. Kalbanglang ide bibis satu seringit penting. Satu seringit penting. Cai ane mempengarah. Dia ada banyak ngaku. Cai selai ringit. Yang boleh bicara selai. Cai. Jalan Cai. Sampun kayak gini. Sampun kini hati tiang. Subah ada nane aku. Ane ngakur belah. Nyen. Aduh kira rokong. Nyen tu ada ane. Banyak permu Joko Dewa. Benar nyen tu. Nendan tios. Menyen. Di tiang. Saya ngakur belah. Upah nyagur satu. Upaci nyagur satu. Upaci mau pengarah selain. Jani cik depes. Jani donasi.